Саха АССР сүз сылыгар олонко декадатын черчетинен ытыллыбыт, республиканской вековые традиции через время и расстояние ден ургуй күрәгәр бологур нехелеген ургуйга чоғурдаах оҕолорбут ытчаттарбыт ургуйдарын таһаарабыт. Ол курдук республиканской күрәккә улахан жаңы бастакы местене ылла Каратаева Надежда Ивановна. Иккис местене ыллылар Аянитов Октябрь Валерьевич, уанна Пахомов Михаил Павлович. Үхүс местене ылла Егоров Руслан Егорович. Туğu суругу кыттыытын хин туттарыллар Васильева Оксана Владимировнаға. Оғылыр икки ардыларыгар республиканскай күрәкка кыттан үхүс бочуаттах местенен наградаланар Горохова Марина. Ону тәңе туğu суруктар туттарыллалар Николаева Лидаға 9 класс, Николаева Амелияға 5 класс, Ларионова Светаға 9 класс, Матвеева Саянаға 7 класс. Бигин хелек кырачан оголорбу дәме буруһуйга көхтәх кыттыыныл буттара. Ол курдук колосок ого хуянын итилләтчиләре Сафронов Байдам, Ефремова Саяна, Степанов Эрсан, Максимова Диана, Месникова Арина, Уваров Чулус, хүрдәх үчүгэдик кыттаннар боме туğu суругунан, уанна подарочный сертификатынан наградаланаллар. Ону тәңе сәтинни сүрбағыс күнүттен, ақсынни ый 10 күнігер диери, нәхелек бітігер, олонқо кең әйгетин оғылырға арыйы, көрөбүт дойдуну айылғаны қарыстырға өрети, ургуйга саңа талааннары арыйы, оғылыр ойулур жүхүннүр, аяр жоғурдарын сайыннары сыллах, олонқо героин уабараха диен, оскуола оғылырыгар ургуй күрәға биллерили бите. Бу күрәккә уапсая 15 оғы сүрдәк шүгәйдек кыттан, бәйелерин талааннарын, олонқо кәре әйгетигер умсугутан, ургуйга түһәрән кытыннылар. Кыттыыны ылбыт оғылар бутугар барыларыгар, туğu суругу, оны тәңе 5 мөһәк байдақ, азбука, канцелярскай товарга подарочный сертификат бәләхтибит. Бары көхтәх болум, урухуйдур талаңытын сайыннарын ден баға санабытын тердебет.